nkikunda nkiyuzura none ukuntu umeze nkikunda nkumva n'abaturanyi nabanje kumva rero byose yabaye yanje none nimba nifotoje kandi noneho ejo noneho wareba ndiraje nifotoje ejo noneho telefone ni yanje mega nizanje wifi yishize ngurinde WhatsApp nowera yawe ndawe muyisangiye nowera ni ntipostinga uzompostinga kabintu tuzocoka uzopostinga amafoto yanje abiri vuga ngo Elizabeth ngo twagukundaga biri uko ridashira kandi nabwo ntizarenga iminsi 3 so rero mu gihe nkiriho ugomba kwipostinga ejo ni heza Eli ikibazo singira nambaye umugabo wawe nza ngira amatsiko aza postinga ni nka Ben yashanse azamara umwaka gutya avuga ati sikondo tibazovuga ko atankunda kama ndeba yasinziriye ntabwo ndeba yasinzira nkama nandi ngo ari kuri mwiza mama navuze ngo yampostize rimwe nabyaye yaje kundeba Kenyatta ngo arebe umwana none yumva ibyishimo aramufotora ngo amara arapostinga ngo mana ngo urakoze ku mwana uduhaye ngo amare agera kuri nje neza ngo nkirikeho gutya yamuvuga ngo se none ahagarare gute nyine turakaraga gutya kama kazi nikiterera gutya uraryike rimwe n'umuneke urutori cyo ushaka bweze tangira tangira nta kibazo cyangwa wakinya inshuro 3 umaze gutsindwa nga nawe kintu twese uzayatugira mana mu izina rya Yesu Hello guys, muraho neza yambucane yambi ndabahobeye cyane mumeze neza murakomeye mumeze neza narimba kumbiye ubuheruka ubwo mperuka gukira video yanjye kuri channel nari ndi mu Rwanda ariko ubu nagarutse aho nashatswe tagutindaga waje kumashiga naje kumashiga so uyu munsi ntabwo usanzwe ndabaramukije cyane abari ku migabane itandukanye y'isi abahirya no hino ababuze abantu abari mu bihe bitaboroheye ababuze inshuti abari bubone ko utari buce mu izina rya Yesu amen haleluya uyu munsi ntabwo usanzwe uyu munsi ndi kumwe n'umuntu sibuni harya ikintu cye kimbabaza nukuntu bataragutumira muri Jenzi ni kiwe ikibazo umenye umuntu muri kumwe no mwagendanye uzumanye ari umwana Jenzi ni hariya muri Kigali baza gusetsa umuntu uzusetsa kagaragaza impano yo gusetsa ko bamushumba kwa mushumba urakaza neza mama starehe ngo uri umuntu muto kandi nta muntu muto uzingo starehe nuko nje navuze ndakuze wewe nguru umwana muto nayigize ngo Jenzi nijya Jenzi hano kanjenje umva ko nawe utazi hariyo Jenzi niba abana b'urugomo bakoraga imyigaragambyo yego komane niyo Jenzi hano nukuvuga ngo nk'abana b'urubyiruko bene aba bari muri adolescence nyine yego narengize ngo nibugiye kubita ndavuga ati yewe nshega ndakuze we ni Jenzi comedian yego umeze neza avandi hano ndi kumwe n'umuntu umumama mwiza cyane usa neza wisize rukotori ramufata hari abantu itazifata hari abantu igisuko kitaza gifata aza gisuka kuwa mbere kuwa kabiri keza shama kirereye yego ariko igisuko caragufasha asante rwose mfite agasuko keza n'abantu barabimbwiye aho kuba mwizaho ndi mwiza kugahayo hari ibintu bazavuga ngo kugahayo bibe byiza cyangwa bibe kugahayo jewe ubwanje ndabyiyumvaho iyo ubimbwiye noneho bibakarusho ariko nyine ndashima Imana uko yandemye uri mwiza cyane urashimishije asante uyu muntu uri hano ni umutumirwa wanjye uyu munsi kuri Elizabeth ndasaba official ndasaba kugira ngo abibwire nta muntu uzumenywa n'abantu bose kuri abantu bakuzi hari n'umukristo uje none utakuzi yego arakurebye gusa yumva arasusurutse amaraso yawe nayo connect yego connection none ga twibwiye yego murakoze cyane kumpa ikaze kuri Elizabeth official
nitwa Noella nyina w'inka. Nzamurijwe mama wese ni uko nguko suko usanzwe uvuga. Dufite microphone gayo ntitatuvugisha ubusa. Okay. Ku buryo no hamagara kandi ganti tuzo twatubwira hari. Ariko icyo nzico aho wicaye hose ndakugeraho. Ndi Noella nyina w'inka. Ndi umama w'abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2 na se ubahagarariye. Mfite ise n'umwe kabisa bose. Yego. Hanyuma nkaba ntuye Nairobi Kasarani muri Kenya. Nkorera ku kinyamakuru cyitwa Voice of the Women. Nkunda kuba hari ibiganiro byanje, uwo mbona uyu munsi akankundira hano uzokubanuke niyo hirya usacinge uzoza umbona buri munsi kubyifuza. Yego. Hanyuma twishimiye ikaze ryanyu kuri Elizabeth Nizimanuka turi kubona ibi ngibi byo noneho turabivugaho ndabibona ariko kubera ijambo nabwiwe ko ndabona bishobora kuba nk'aba babembe bigeze guhanura. Ese ni ikihe gihugu cyatewe n'inzara bagahanura ngo ejo ngo idenariyo y'ifu ngo izabiha igura niba ari amashiringa ngahe sinzi ngo wapinze aravuga ati ibyo bintu tuzoshoboka niyo uzogenda gute ngo bamamubwira ngo wewe ngo uzobirebesha amaso gutyo ko tuzobikora ibi bijyo maze kumva ishariti ni itegeko ryashizweho n'igitegeko ry'igihugu ryashizweho kugira ngo biribwe ko ndabisezera ukubira ariko se uri kubibona gutyo kumva ufite amego yo bashaka kubijya ariko kubera nakubwiye ngo amashariti wadushiriyeho amategeko ndabirebesha amaso ariko umunwa wanje ntuzobikandagira kubera Imana urabikora zange bikunda. Yego urakoze cyane. Yitwa Noella, ni umumama mukuru ariko utari mukuru cyane. Ndaho nyine uri hagati. Abana 4 turagera muri 7 8 9 10 18. Yego. Urakaza neza rwose, turakwishimiye, turagukunda. Yababwiye cyane yo musure mu mukunde, arakunditse cyane rwose. Timukazamo bureba umuntu ngo mu mwange mutantakibazo. Twabonye aka video nanshizeho. Tuzura abastesi zanje. Zandeba none zabaye nyinshi. Reka ngabanye. Gabanye zishira stand. Nzanashiraho undi munsi ndi mahirwe gusa. Ngashiraho turi banyine tunga. Ariko muze murekerekana none nza ni posting. Si umuntu atikunze nibande bo mukunda. Kandi uko nukuri. Umugani wanuza ikiganiro nakoranye na Evangeliste William yaravuze ngo nza nikunda nkiyuzura none ukuntu umeze nikunda nkumva n'abaturanyi n'abanje kumva rero byose yabaye yanje none nimba nifotoje kandi noneho ejo noneho wareba ndiraje nifotoje ejo noneho telefone ni yanje mega nizanje wifi yishize ngurinde WhatsApp Noella wenda muisangi Noella ni ntipostinga uzompostinga kabintu tuzocoka uzopostinga amafoto yanje abiri kuvuga ngo Elizabeth ngo twagukundaga yego nuko ridashira kandi nabwo ntibizarenga iminsi 3 so rero mugihe nkiriho ugomba kwipostinga ejo ni heza Eli ikibazo singira namba y'umugabo wawe nza ngira amatsiko aza postinga ni nka Ben Chance azamara umwaka gutya avuga ati sikondo tibazovuga ko atankunda kama ndeba yasinziriye ntabwo ndeba yasinziriye nkama nandi ngo kuri mwiza mama navuze ngo yampostize rimwe nabyaye yaje kundeba Kenyatta ngo arebe umwana none yumva ibyishimo aramufotora ngo amara arapostinga ngo mana ngo urakoze ku mwana uduhaye ngo amare agera kuri nje neza ngo nkirikeho gutya yamuvuga ngo se none nkwandikeho gutya mana we uko nabazwe ibisebe yego yebo inyuze nari ngiye kumugurusha kandikaho ngo ripo wazi ikintu nyandika urarebye ubona mu bintu byose nagukoreye kuri iyi si wabuze banyushijemo imbugita ngo banyushijemo imbugita umwana akura mushekere wari kumubona utambonye none ubuze ijambo nyine ngo utekerere andikaho ngo uko ridashira ndikaho ko turangije nta kibazo inkumi zigusura nta kindi yewe nukuri Imana kubizihuza ntabwo bisanzwe Imana ntabwo njye mbona Imana yohuza abantu bakunda amafoto kimwe nukuri njye ari igihe ukwezi kuza gushira nka foto abantu ntibazotekereza ibindi nkamucunga neza agatotsi kamufasha nkama nandika ngo ari kuri mwiza mama none mu gitondo agakabona commentaire g'abantu bateye ngo ari ufite umugore mwiza akavuga ati none inayi postinze nasinze ngahita mbabare ninjo wese nibonye kenera kwivugaho ejo ndi nkora anniversaire yama yandika
azi igifaransa yamandi ku tujambo katubiri ahubwo noneho ko ndumva gwaye ingwara imwe niwanje kandi baje mu Bushinwa noneho naje wanje azi igifaransa iyo tani kuvuga ngo wenda ngo nuko akizi iyo neza yanafashwe rimwe agwa azamashira mu gifaransa utabasha iyo ngize nk'iminsi zamana tarinje hacanganyikisha ariko none karacanganyikisha abandi bantu ese kurananirwa kumbwira mu rurimi numva I love you akamaza icongereza yagiye kukiguguringa iriya kuri Google akama nkubitaho igifaransa gusanga zamana ngo mo love bene ibyo ukashaka kumusobanura akaducanganyikishaga nkabanze se ninde uhawisha amajambo y'ukuri kuranisha kuyatafsiri mu rundi rurimi wayavuze mu rurimi rwawe twese twumva urumva bagwaye ingwara imwe bagomba kuja mu Bushinwa nono yandika utujambo nka tubiri muri France kandi bakabagwa mu mutwe yandika utujambo tubiri muri France ndamubaza ati none ga wampostinze ngambira uko bisobanura yamavuga ngo mama w'abana ako gusa mama w'abana atako tabayagize tako tabayagize ariko nta umugabo wakunze amafoto uwo mugabo wa postinze nawe amafoto nayo ntazabera akabagabo ye umugabo nawe waruhunze ukamusanga ya postinze abagore bose kandi gatugere ngo iyo yagwaye iyo ngwara agomba rurunge na babandi bose baba mu mutwe wiwe kandi bizo nazo bizokumerera nabi reka ahubwo reka tuza pa nizaza mbona byatinze zoza nishiraho tuza nukuri tuza ndakugarukiye tubareka abagabo bose nuko niko bateye abenshi bose nuko bateye kuko n'umwana we taza mu postinga ubwo no kuva rero ngo ntakunze tacu nzoza bavipostinga mbashireho ni postinge amasaha 20 nashashe esheke wayikuyemo so mbaza ngo uyu munsi bimeze bite Eli nsiga nkunda umuntu nyita ngo Eli apana Elizabeth vuga ngo Eli warihinye vuga ngo Eli vuga ngo niki kigiye gukurikiraho qu'est-ce qu'il y a hagiye gukurikiraho hagiye kubikihana umuntu yari yagahaga agisagira imigwi myiza cyane uzareba umuntu ufite inzara azagira imigwi mibi inzobe kamihinduka igikara ariko vuga ngo tugiye kurya no kuri kandi Imana itugabize bano bana b'inkoko Mana iyi mishwi uyingabize gutya irare mu nda yanje Yesu sinkarangiza igihugu sinkarangiza umwero ngo nanirwe kukoresha amaboko aho bino bishishwa biviraho waretse tugakina umukino wenda gusimbuka cyangwa ukagenda tukwicara cyangwa tugakora pompage kijya yaline wa deputy wamba barenga pompera hano ariko nkajya yewe ibintu wambye n'ukuri n'utanabiri sinzi aho bino bishishwa biviraho umweru urabona agashi so bavandi nasetse cyane uyu munsi nawe n'umumama nkunda uzusetsa uyu munsi game ihagaze gute shika yini ikwambiye aya n'amazi nyine gukora gaturi mu ikanisa ry'abandi tiwosanga bagura umufuka w'isima ngo ubangire ngo yenti bakora utowaje je ndi wawe aya n'amazi samazi cyangwa yinije naje nayo noneho irino nigi yaryo wavuze ngo niki umwana w'inkoko agashu uyu ni umuneke iyi ni ifoke ikanya noneho kano kari muno na akanvilope ariko kari mu kintu bita cumbi umunyu noneho akagemu tugiye gukina nuko ako tugiye guseba nyine nanjye nibyo nabonye tu ariko kugira ngo tugere kuri ramo ibintu narabibonye kuri APTV kandi ibintu bimunanira barananirwa kubera iki usanga akaboko kawe kari bugire gafitemo imbaraga kubera inzara ufite n'inyota ufite yo kurya ahubwo nyine iryo huba niyo warugize ngo umuntu abanza ajya abiri yafuri nk'umushitsi unyakiriza abiri nyage nimara basi tubone gukora igihe sawa eseba ibi byabo wabizanya ariko urabitahana kuko ndagwa ko ntajyaho oye yurarya sawa fata tono tugakuri tonora ndagusabye nintonora ndagira tonora ibyo utaratsindira noneho tibishoboka okay sawa wowe warugiye gutonora ngo n'umwe nshuneho naje no umuntu nizezenge wewe bazi unyereka icyo dukora kugira ngo okay sawa okay nanje nayirufisha bweye ndamego aho ufite okay uratonora umaze neza kuritsindira uritonora mpa kureba
ndiryo uri kundeba neza igereye nyine turagira gutya nitugira gutya kagahagarara banzu uzunyerekaga example nanjye ndaza oya nyine urakubita gutya nigahagarara wamutora igurite urutonozi kawe wagombye kwereka umushitsi nk'ukuntu nanje ikibazo bishobora kwanga turama tugira uko ndatsinze nuko ko nigahagarara siko bya gahagarare gute nyine turakaraga gutya kamakazi nikiterera gutya uraryike rimwe n'umuneke urutora icyo ushaka kugeza tangira tangira nta kibazo cyangwa wakinya inshuro 3 umaze gutsindwaho nga nawe kintu twese uzayatugira mana mu izina rya Yesu yewe ayiwe kari gahagaze we kubwiye ko ndi mu nzira mana we mana mfasha uyu mushwe murye ayiwe uzubanzure kwiga nanje ki babwisha ukuri ko Imana ndaza gufata ariko ziwa amasengesho mpambiye Imana iwe jose nsengande twese dusenga umwe yo kari kahagaze ayiwe gicarani ahubwo ndabonye arabizi ayiwe komeza ukine urahagararisha oya ye nukuri oya komeza ukine reka mashi mfite ameza peza kano mana gafite gahagarare ayiwe ushaka ndani wanje kine komeza Ngo nco kibazo nkoze kandi kari kandi yawe nimbone umukino wanze turaryaho nanone se si ibyacu bishoboka ariko nakinye byinshi ayiwe kari kahagaze umutima kuhagaze asara ino nigi gusaba Ezabe hakeneye abanyabyura oya bahindaga bagira izindi mbaraga utomenya ngo baza bazikura kofara kwica ndakurahiye kofara kumvira se wakuri guterera nabaye igitamba mebe ariko mana ntawasenze wakorwe n'isoni ntawe habe no wosengera hehe siko nagahagaze guteba sempere he komeza ukine kugeza igihe ndangirije komeza igihe akawa gahagaze man warakoze kanje karashobotse ariba umuntu uyaje yabipanze ni bipanze gute ibi ngibi umaze cyumweru wabikorera practice aho bakanyemvitiraga atuzoze duhurire hariya umpika iganira kumbe uvuye muri practice komeza sindeka katarahagarara kawe akanje kahombanyiwa hano hariho abantu were kahagaze sigurikane warukane ukajyamo ukajya kanje kahagaze saka nyine singaka oyaye sema kahagaze komeza ndakomeza ubiri kuza yewe ibintu birakomera sente ndahagararisha mana yanje suku none ibi ni ibiki ariko Elizabeth uko hari gahagaze none ugiye gukoresha imbaraga kanto narigi tugombaga kujywana ayiwe nukujya ikintu kimwe ayiwe ni kimwe oya sente tukazubesha siko biza bigenda jewe ndumva amabwira ndavuze ngo urajya ikintu kimwe wisavinze uzoza utora igi numara erega aho none nindafatara amayagese amarengira uwo mutima wono nawo gukina baguma kujya sawa imba nabimenyaga nkaryigi komeza nije wari kubujije ngana niziko nkomeza kurya ese ibyo bitokuri ngomeza kugira burya gahagarikishe neza nga kenabi samarira ayiwe usengeye hema ayiwe mana we none nkugira impu
Angungira imbasa wakoze iki? Ayiwe. Ayiwe. Yo, Elizabeth yarabizanye kunyagwa. Oya nukuri kose pe. Oye ntago bino byo uragafatira gutya. Gutya. Nanjye simbizi nukuri. Ntabwo nabona amayeri yanje. Yagupfanye mayeri. Ariko apetivi. Ariko man, ndabona umunsi mubi. Umunsi wa mbere wantumira kuri channel. Ukantumirira ngo namaza ntanye. Oya nibirangira turayarya nanone kiba kiba. Turayarya. Kuko jewe ko nda iyi mikino biri. None izi sano ukosheje ku bantu bawe. None se nje bavuga ati wamwe urugore ruzaye kane ruraza rurakina gusa nuko. None se nje nzanze nanjye ranamahirwe. Aya gaho sha. Ako ndi kureba n'utsinda ukuntu uri burye Imana nanjye zemera. Se kuri gukina kenshi ntarakina. Wabaga umukina. Iwe ndakuzi. Ahumba nabujya yende ko murana ko yatangiriye. Ese ntitwogira basi ngo. Se kugahombanye kano kanyago. No erari. Sezebe wewe watsinze ijya mbere wagize gute? Nukuri sinzi nanjye nagiye kubona mbona karahagaze. Ni ukuri? Ayiwe. Aho barabizi. Aragahagarira. Ni ukuri kose? Nukuri iyo Mana yaravuze. Reka mpagara rugo ruhande. Dere karagongana isinyamagi. Asagize gutegica. Yerekeje ivuri. Ayeme we kari kahagaze Diane we sukundagira kutizwi. Akono kutangara. Urarya? Ayiwe. Furirya gusa. Ndakubujije. Se wowe usenge hema. Ayiwe. Akoye. Ndajya abiri. Abi. Imana kugenda rimwe. Yendeka kujya ngo ndeke gukogwa n'isoni. Umuntu uzayekane. Ni nk'amavubi ejo undi yatsinze ibitego bibiri ku busa. Wo kwa mukogwa n'isoni gusa mu bantu bose. None nk'umwana wanje wombona. Kandi gagayusi buri ntuze yose nakinyaza irero. None yamabona ngo naje hano ndakina abandi barajya gusa. Umunyu. Se kadata twukata jone. Ayiwe yewe. Ahubwo nyina ni satani yangenzeho. Wanjewe shimimana. Sha. None se Wakubatsuye shimimana. Uwe rudahemuka. nori kubita. Ngo nariyenje mu by'amacana. Iri ngiri nono. Ubutumire mwene da. Uragwa kwizera. Mwene so. Aye mama. Ariko nono satani. Nyagaye. Zimbangu kenerano mu mihanda. Nako ndagasama. Yewe reka manze nkwitegereze. Ngaho kina wisanzure. Ngo Esha kari gahagaze. Niwe. Siko noneho ntumvumye ma. Okay. Ngakina nawe. Mbonye uko wawengeka gatoki. Aye. Ceceka. Ceceka tuncuragurire. Tuncuragurire nje ukubwiye ngo hagarara. Aye mana we. Komurangirira
ese menti mwaza ngo mukazunguze rimwe turebe ko mushobora. Ayiwe. Ngira gahoro udakoresheje imbaraga. Nanje gaho ndi umwigisha. Siko nanje ndi kukugira impuye ziki. Ese yene. Mana we. Sijoro ni. No, ngiye kuzana teknolojia. Teknolojia. Ayiwe, se kwipfuye. Kamanze ngutegereze. Birazi. Uyu wacu arabizi yeme. Kamfataka. Umuneke wakangahe? Mbanze ndekera iki natsinze. None sura mari bineke arisha mushitsi waje wawe. Ayiwe, none naje kuri cano. Ibi bintu zo none ntugirisa none futabashije. Ufite amego se ngushunisheho. Ako yasimso. Kina mashaje. Ako yabuneka none. Ariko ndaza kuvuga ijambo rimwe. Yabuneka none. Sukuryo. Ndabona gatoki kawe kagakorutse. Ko ndabona utya. Ko mana we. Kandi none ijambo wankoreye. Tubeshe washe bine bitwara bipanze wara. Ndeka nkubwiye. Tumbeshe. Ntabwo uzigiye hano. Nukuri nabibo. Ntabwo none ko mbere vyari zakunaniye. Tuzatunaniye twese. Ni amana nyine. Ngo na nyuma yaze gukora. Ngaherekane. Bagira ngo ni musaza wawe. Ngaherekane. Singahwe. Yerekana iyo mana ngaho. Aho. Se kumaza. Postera ariho no. Nje kibazo. Nugiye kurasa inkwari. Tango uri kugisa. Iyo cyagufashe tuzuke nakuna muzuke hoke. Daktari we. Nagarutse mu gakino ariko abafa. Satani n'ivyo byose. Hagarara. Tukine tusakuriza. Sandewe neza kandi ndafatikira. Ndafatiki. Ko byose. Niki? Eka nje ntunga mubiri. Ese ubone ko ufite vitamine A. Iyi ni gira gahoro gutarimara rikagushishuka. Singaho urabikoze. Inje muneke. Abafana. Inje muneke. Makumyabiri na gatatu. Niyo turarenze iyo. Aya shema. 5. Turageze 50. Hayo magi kugeza tuyamaze. Ese birangiye unyambitse umwenda wawe? None? None? Yose kungiza amego. Se ubigenze gute? Ako ntunyibye. Cagise cyanyuma narindiho. Ako uziko na nyuma yaze urabona cage tuba twihebye ngo siko none ngo turagira gute. Neza nt'Imana igutabare. Niho umwana azi. Iyi game ngombe ariko hari umuntu uzoyitambamisha ba. Hari umuntu kujya iwacu. Iyi tuzoyikina vuba cyane. Kandi gashekera urumva ko nzoba ndi metre muri yo. Wayimenya. Abanyavyura dukorana hano. Uzoreba. Nzaba ndebe uzotsinda. Ndaje kurira hano none dushishwa mwana we. Umukine ya sanzu. Aya akanje niko gafite amavuta ma. Ewe, sako bizanse wamaze iryo gifu. Ngo bamenye. Iwe, sinjuka garuye ariko riraryoshe mana yaje. None nugira kumunike. Afi. Monsieur, simame hapa. Mana,
narinzi ngo isiniya ntiyongera kubuje oya igira ese kumwamna umuntu karajya rimwe dore ibintu nayo nazi iyo ndako umuntu akaguma akajya fata imyenda wasanga nta wamenya ibyo washwekeyemo ese abafana ko tureba mushaka ndahirije esha none nongera kubona irya kabiri Imana irarora none se nkozwe n'isoni akwene none Imana hari n'abafana banje bandera kandi bari bumye bariko ndawera nguko yagiye gusebera kuri ririya kanisa nguko abuza n'ikintu na kimwe ngo no akumba kuye mu isoni haka igitego kimwe kuri bingahe hari kuri bitatu bine yes iki ni cakane itu amavubi isuzugura ngo iki yes imineke ibiri n'igi rya kabiri ni ibitego bine kuri kimwe amavubi isuzugura ngo turabata Njaga ndi Mesuku wowe uri Madrid wowe uri Madrid swata mu izina rya Yesu urabibona ko kera natsinze mukanya yabimenye gato ugiye kwihaye wamutsindwa yose nyaki ayi wese kumpaze we nzaryaga gake kandi gabe ayi none ureka izo nko kuri kugenda oya ryahagaze nuko ryahagaze sintimanutse zureka kuryugana ariko wabonye ko ryahagaze oya ntiryahagaze ryase rimanuka aya matako yawe uri gutangira ugire gutyo kugira ngo itarifata siko mpagaze gute yewe ayiwe siko mpaze fatwa Diamond shafata ndakora iki nongere mbagendere kubise ubonye ko ngeze kuca nyuma umwana igicupa rigahagarara tinya nyokosha ese noneho umwana maze abana n'abantu mu byiza uyu munsi yagiye uko ndaba mbaye akaryo n'umwana sanzura itu ndakina dere Bakari yama akaba sinzi byo bahanze oya Bakari uramubona igitego ninde nizeye Imana bakorwe n'isoni Ken biranse noneho niyo utsinda urafata urajya ikindi iwe ndabuzwa niki inda yanjye yakubye oya ni wagafashe mama wagafashe ejo nzemera Imana se narishimye cyane nasa nkoresha ngo ndababaye kabimeze oya aka kawe sinzi ibintu washwekeye byanze ma igitego kimwe oya ceceka guma hamwe iwe
Se mwana wantereranye niwe Yesu hari abandi bagiye kureba zirebera hose icarimwe Sewe ese ugiye ntaha kujyana kugira ati mana we iyi meza nitameneka ese ko nari nikubizamo ndakurakariye satani ndakurakariye rekera maye watsinzwe minota ingahe simike byanze se nanje wantayeho ibintu ba niwe mayi wanje aye katurekera mwekari rya nyuma tsindwa ngo no ku munota wa nyuma Imana izikora. Hello guys, reka tubagezeho amakuru yaranze amatora. Apana amatora w'imvangira hagarara hano. Muraho neza. Dore amagatashe yemewe. Umuvuga mpangina. Oya tukaza gukina twahaga. Nawe nakaga. Reka ntanga amakuru. Muraho neza nizere ko mumeze neza ariko mana yaje we. Se. Muraho neza nizere ko mumeze neza abone itandukanye y'isi umuntu muri kumwe kuri televiziyo yanyu kuri ekara zanyu ni umutoni wa se Elizabeth akaba ari kumwe na mugenzi wiwe umaze gutsindwa yariye natsinze igi rimwe noneho uwo bari bahanganye mu marushanwa ari we Elizabeth arya amagi atatu yose ndetse niwe wari wayiguriye kandi niwe yantumiye abizi nabibabwiye ndabatangariza ko njewe ibigezo birangisha amaso uko wabikoreye inararibonye wabikoreye imyitozo nta niribonye narikoranye ni none jewe sinemera mu mukino haba gutsindwa no gutsinda Elizabeth ni watsindwa kandi nawe agacupa ari kamwe amazi aramba none abakinnyi b'umupira hari bose ntibabari gukina umupira kubera cyazaba abatsinze n'abatsinze ngaho tangaza ubutsindwa bwanje umugaragaro bihagaze uyu mama mwiza ufite igisuko cyiza birangiye atsinzwe ariko nta kibazo ejo nejo bundi ashobora kwegukana intsinzi Elizabeth akaba atahanya amagi ane yose none nayo urayajya ibyo utaririye mu mukino tubijya nyuma y'umukino ashobora kuba twese tukajya cyangwa twese tukayareka kuko urajya wariye watsindiye hano tuterura ino siniya atari uko turazana chief nje kubwiriya ibyo utaririye mu mukino niba ubishaka tsinda habeho penalty ariko nyuma yaho habeho penalty navyo zishoboka aratsinzwe penalty nayo arayitsinze ndayitsinze so bavandimwe ndabashimiye cyane kuba mwicaye mugatekana abababaye ko ntariye mwihangane muzongurire reka nkubwire umugisha w'umuntu ntaho ushobora kuja reka nkubwire Noella bashobora kukugendera bakaza baja hasi bakagucukurira ariko umugisha w'umuntu abantu bakaza bakomeza kubona gusa umeze gutya rero abantu muza mugwanya imigisha y'abantu muzaza muhora mubona bakeye yego amavuta y'Imana yego ndagushimiye mama wakoze cyane kubw'uyu mwanya ntago tuzaho bicisha irungu hano yego rwose no turashimira abadukurikiranye tugashimira nawe watugiriye icyizere ukadutumira hano kuri channel yawe abari kikanisa ubundi akanaga tuti kawe ukazana aho ushatse udashatse ntashaka kumuzana ko wadutumiye n'abafana banyu mukaba mwatwishimiye muzatange comment nziza kira mama twese tutaonana naho utaha bye tugiye kurya amagi yasigaye bye